kungaba ngcono baba Dube baqhubeke ukuzivikela ngendlela kade bezivikela ngayo, i-logic, i-sanitizer, izinto zonke kade engathi ziyabaphilisa ngendlela leyo, ngoba ingozi baba Dube ukuthi nxa i-Jackson Leigh ingavunywanga i-World Health kumbe laba abaphezulu, uzahlatshwa Dube, ugule, ikubulale wena, lakho ibulala inzalo yakho, lani. Asikhulumi into ephuma nje emoyeni baba Dube. Nansi kwakule mkhuhlane emuva, ohulumende eAmerica ngaphi bagijima bathatha umkhuhlane i-Jackson yakhona le uthi bavimba umkhuhlane lo bengacungululanga kahle, kanti phambilini sokulimaza abantu. Yikho ke amakhosikazi babebeletha abantwana abagulayo, abantwana abalokhu. Yikho ke angethusile umuntu baba Dube, angethusile umuntu. Hayi, ngitsholo nje ukuthi asicabangeni kahle, into le ipasiwe yini. Dube unjalo baba, ungavuma ukuthi mina ngikuhlabe ngeJackson kade ngipheka ekitchen lami? Kunzima. Uyivume leyo Dube. Kunzima. So-ke nxa kuyophambili sibili kwabantu okwamanje kumele bazivikele njani, njalo bazivikela njani kumkhuhlane lo? Mele bagqoke ama-mask, mele bengabuthani ngemhlambi emkhulu, bangahambi kakhulu, bageze izandla, basebenzise i-sanitizer, khona lokhu, ngoba phela baba Dube i-vaccine ingakathuthi, amadokotela wonke kade bekhuluma lokhu, lakho eNgilandi lokho bekhuluma lokhu, kuyafana ukuthi hayi nxa i-vaccine ingekho, lami dokotela nyakukhangela nje usuhamba ngendlela leyo. Yikho ke yiyo into lami engiletha ebantwini kumahlabezulu wonke ukuthi qhubekani ngento leyi, sisilile isikhathi lesi, asiqhubekeni kahle. Nxa World Health obani beyivuma i-vaccine, singene kuleyo vaccine evunywe umhlaba jikelele, hatshi ethutshe ebusuku. So-ke nxa sikhangela kudala sibili abantu babevimba njani umkhuhlane onje, siyakhumbula ukuthi kwangena iflezi, abantu bazama lokho lalokho, kodwa bagcina kungazani abaningi bafa, kumbe ngithi babhubha. So-ke khathesi abantu vele yiphi imithi abangani bayisebenzisa? Imithi leyo siyathemba abaziyo esintwini khonaphana, imithi nxa utshayo isifuba, nxa uvimbene, nxa unjalo uyisimo lesi, ngoba umkhuhlane lo uthinta amaphapho, lokuphefumula kwakho, lokuqina komzimba wakho. Yikho ke ngiyabe nsithi hayi baqonde khonaphana, hatshi ukuthi kuzavimba i-COVID, hayi yikufaka iplaster nje kuphela. Baba Dube, ngizama ukuvikela ukuthi abantu bathi umdladla uthe hayi okwesintu kuyasebenza, singalaleli okwesikhiwa. Hayi, angitsho khonokho, ngoba ngitsho ukuthi i-COVID leyi baba Dube ifikile emhlabeni. Asikwazi ukuthi ifike njani emhlabeni, kodwa esikwaziyo siyakwazi ukuthi kulamazwe amakhulu abatshone behlomile izimpi. Nxa ukhangela o-China, o-America, o-Russia, obani balakho ukupheka izinto lezi ezintsha, izinto lezi ezazingekho ngensuku zakokhokho bethu. Usephekile into ethi uzayiphosela kulo amzondayo noma ngibani. Yikho ngiyibamba ngendlela leyo ukuthi angithi ukuthi khangelani emuva, ngoba yayingekho laphana into ephekiweyo, asikwazi ukuthi mbani uphekile, wayiletha njani, into entsha. Yikho ke nxa ngisithi okwesintu yikubambelela nje kancane, kodwa silandela lokho okuphuma kuma-World Health ukuthi i-common sense siyiphathe ngendlela leyi, ngoba ingqondo eziphezulu sezitshaya amakhanda isikhathi eside bezama ukucangulula le into ukuthi singayivimba kanjani njoba iphekwe khathesi. So-ke nxa sikhangela-ke khonokho ukuthi i-Jackson lezi yaphekwaphekwa, pho ubona ngani kuzathatha isikhathi esinganani ukuthi abantu begcine besithi ama-Jackson lawa uthatha isihlatshwe? Hayi, angiboni kuthatha isikhathi baba Dube. Nxa kakhulu i-Jackson ezafika kwelakithi eZimbabwe ephethe ukhwetshu
ukhwetshu oluvela ku-World Health Organization, ukhwetshu oluvela kuma-independent people, ngale eGoli laphana basebenze kahle kakhulu ngesimanga esiphezulu, sebefundile. Yikho-ke labo bangafaka ukhwetshu ukuthi hayi le Jackson okuthiwa yilokhu lalokhu siyayivuma iyasebenza. Kungaba yilento njalo lathi thina omdladla sizabika phakathi komahlaba ezulu ukuthi hayi bafowethu bomama nantshani injection, hambani laphana sebenzisani lali Jackson. Simelele lokhu baba Dube, simelele lokhu. Angeke ngikhokhela abantu ngidonsela abantu emeveni nyabe ngihlanya sibili.